салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки ҳамин эфири моро ҳозир тамошо кардистанд. бародару ростӣ бисёре баъд шумо нависенда комментария ки ака барои чи ӯзиро реклама накардеси каналора ва сабабш дар чия бародаро ки сабабш ҳамоне ки дани момент бигем роликҳое ки мо тайёр кардагем уже аллакай ҳама саршави роликҳо пура, яъне ки мо реклама дадаги нестем, не ки рӯзҳои наздик мо метавонем ки боз ҳам реклама қабул кунем. Ван ба хотири чи ӯзи нададестем ки чӣ хеле ки шумо медонед гиви мо рафтестай ва дар ин гив мо спонсорое ки мора спонсорит кесан карочи фақат ай ҳамвора реклама дадестем бародаро. ба ҳамин хотир камтар сабр мекунем ва як моҳ бигем ҳамин тичин як моҳ буд шава ва шансмона мо буд кунем, яъне ваъдаи додагимона бо далнишини я шумора обязательно реклама мекунем бародаро. алейкум салом родной, хуш омадӣ бро. Подписчик да биё бача. Накрутка ка каналта. Пасараца ки бо видеора я лайк бон поделиться ки бародар бо одамо ҷамъ кишидан бо медонед каналта подписаться мекунанд ва боз тада дигарам хел актив мешин. бениҳоят хуб меша барои дастгири ҳар як хитона дастгирӣ накунем бародаро. ози дани момент як хелиштагия ки ҳеч кас шуморо дастгирӣ намекунад. ба ҳамин хотир пасараца кунен одам бисёр бия ва дурен дар шумо подписаться кунам ва шумо дар ваё бародаро. алейкум салом бародаро, хуш омадед. намакаса чи шаво эфир намекунӣ, рӯзона ҳама кордан. ростӣ бародарҷоно чӣ хел бигӯм я чанд қашид вақтҳои ахир тичини як моҳ бигем қариб вақт нашудест аз эфир кунем, барое ки полни наворои нав полни тайёр кардем. дар ин муддат мегем шав фақат сиёнка сели ден сиёнка кардесем. уже мо тичини 10 или 15 та видео тайёр кардагем, полни монтаж тайёр мондагиянд ва рӯзҳои наздик чизое мебуряд дар канал ки шумо аждад намекарден ва карочи ба ҳамин хотир мо ҳамин сабаб вақт намешед ки шаво реклама яъне ки эфир кунем. карочи не ки ҳамирам просто так бисёре баъд савол дода нашоти гив нашоти дигараш ва ма хостам ки прямо эфир кунам ва кадоме ки ҳаст дани момент дастайд ва ҷавобтон ба саволашон ва кадоме ки нестам бега меоян бигем тамошо мекунанд эфирам ва ёра ба саволашон шояд ҷавоб бигиранд бародар. алейкум салом, лайк зинда боше бародарҷон. поделиться кунем видеора, лайка бимонем ва ссилкаҳотонро рой кунед. намиҷа бародарое ки шумо да подписаться кардаги нестаниё ва дурен дар шумо подписаться кунам ва шуморо подписаться кунед. я дигар актив мешем бародаро. ин хуб меша барои ҳар яка шумо пешрави каналотон бародаро. ба ҳамин хотир пасараца кунед мешава ячи дастгирӣ кунед хитона ки ҳози пеши як кас мере як реклама мега як чиз меген бовар кунед як нар хитон меган ки пушаймон мешед як гуфтагитона мо одама реклама. ба ҳамин хотир пака ҳамат бигем навичо ки нами ҳамат бигем блогери навен ва метавонед ки хитона я дигартона дастгирӣ кунед ӯзи дани момент. ягон савол боша нашоти ягон камбудиётон марҳамат савол битен мо ба ҷавоб метем ба саволои шумо бародаро. бародар монетизация дар чӣ ҳолат карда чӣ корда медоря илоҷ боша ку як тухмака. монетизация бародаро барои якум монетизация падават кардан ту бояд 1000 подписчик ҷамъ кунӣ ва 4000 соат ҷамъ кунӣ. ба хотири бояд бидро масалан тичини якуме ки блогерия сар мекунӣ бигем видео тақида тайёр мекунӣ минимум пешаи сар кардани блогерӣ бояд минимум 10 та ролик тайёр кардаги бошӣ монтаж полни подготовка бимонӣ баъд сар кунӣ блогерира бародаро. барои чи ба хотире ки вақте ки якум шумо видео мепартоем бигем то 5 та видеоро мепартоем дар канал чизои интересни партоем ки вақте як одам дуромад бига далнишни ҳамин канал яъне ки живое кор кардеста ва метавонад ки дар шумо подписация кунам бародаро. ва агар ки актив нест боша мавзуотон бениҳоят хуб боша
медиям подписаться мекунанд. Яъне ки ай мавзӯъ берун намерем. Агар 4000 соат бигем амун видеое ки 5 ки шумо бигем партофтем ворид кардем дар каналтон, агар айми 5 якташ минимум 40 яъне 45000 просмотр бигира, агар 10 минута бошад видеотон, метавонед ки 4000 соатона шумо ба тариқи як видеотон яъне ки буд кунед бародар. ва ба ҳамин хотир вақте ки падава амиёра бигем 4000 соат кардӣ ва 1000 подписчик ҷамъ шуд дар каналат, уже аллакай дар ин ҳолат вақте ки падават мекунӣ монетизация дар барои каналат, нигоҳ мекунад ютуб ки ту масалан маводи ягон каса ё музикаша ё видеоша ё ки ягон чизша истифода бурдагӣ нест, яъне ки авторский прав надора ягон видеот ягон таж, ва баъдан ютуб қабул мекунад бигем дархости тура, баъде ки дархостиро қабул кард, автоматически уже дар роликҳои ту бигем ютуб худаш автоматически реклама мезанад ва баъдан дар ҳолати пир кардан, яъне ки монетизация падават кардан, шумо ҳамунҷа суроғаи бигем поштае ки шумо дар гиҷо қарор доред, суроғаи поштаро менависен, ҳамунҷа баъд ютуб шумода яъне ки код рой мекунад, 4 рақаме ки бигем ай монетизация барои сум кор кардан дар то вақте ки шумо бигем кодро мегиред, не ки канали шумо видеое ки мепартем баъд аз ӯ уже аллакай кор кардан бигем сумтон ҷамъ шудан мегирад. Вақте ки ютуб рой мекунад ва ай пошта шумо мегиред миёед кодро мезанед, номери картатонро регистратсия мекунед масалан, бигем уже автоматически баъд метавонед ки суме ки шумо кор кардагиен дар ин муддат то вақте ки короче ай монетизация баъд аз оне ки ютуб реклама мезанад, шумо метавонед ки ҳама шаб баъд аз омадани код бигиред бародаро. салому алейкум ака, ҳами канали мара реклама мекардем. Алейкум салом бародар. Силката парту ҳамҷа бародаро аст, ай нози дигаро ай партагия бидро ҳамҷа силката да ҳами чат парту бародар да комментария не копироват кард да чат бидро парту силката ва бародаро ки ҳастанд да сайт медонем подписация мекунад ва трам бидро дар ё подписация ка дастгирӣ кунед хутона я дигартона бародар ҷонам, мо мешава иншаллоҳ. То навбати видеое ки бояд реклама дат, яъне ки реклама мекунем мо то вақта шумо пастаратсия кардан бигиред, ма иншаллоҳ ки ваъда додагим ки я видео тайёр мекунем полни барои рекламаи каналҳои шумо мешава полни. нун дастгирӣ кунед, агар барои я дигартон пешави я дигартон ма ташкил мекунам амира мепартем, короче мекунем реклама. ҳастае бо ягон савол нашоти ягон камбудиёи каналтон, нашоти ягон инстаграм, вайбер, ватсап рости скоро я видеоча пачка мешава нашоти телеграм ки барои сум коркунӣ ва монетизатсияш бовар дорум. Короче чӣ хеле ки абишат кардам видеои далнашни ҳамаш бомбарчика офигительно мешаванд. беҳтарин овозат хаста набоша алло. саломат боши сангдалиҷон бародар, иншааллоҳ ки мо пасаратса мекунем то ҳад имкон, то чӣ қадаре ки метонем ва ай дастмон меояд иншааллоҳ ки дастгирӣ кунем бародароро ва пеши ҳар хел одам сархам накунем иншааллоҳ. ҳастае бо ягон одам ягон саволи важне дора ки нашоти каналш ягон камбудӣ дора, ягон нашоти инстаграмаш камбудӣ дора, телеграмаш камбудӣ дора, ё ки ягон ошибка ягон чӣ дора, ягон сайташ масалан нависен, иншоаллоҳ ки агар ҳозир бигем прямо фаҳмондатон бутонам пасаратса мекунем ки бифаҳмонам то, ё ки бигем просто камтар мушкил боша шумо мекунем ки дар ҳам мавзӯъ важ ма як видео камбудии канал ва як канал тамошо кунем иншааллоҳ. алейкум салом бародар, хуш омадед. ай ҳозира бачаҳое канал доранд ё клуштер меги мега сумте роза бародар, хай ҳамин хеле ки чӣ хел бигум ҳозир мегум ку як каса ягон гап гуфта намешава, як каса як мегӯи реклама ка канала ё ки ака просто сообщество ки аю ҳичи намерава бигем барои сообщество мега 3000 рубл буд, ки
او ягон чӣ намекунад, расход намекунад, барои як сабшества бигем я нахед, мега ки дига агар одами нав бошӣ бигем дар ҳамин соҳаи блогерӣ, дилат мемонад блогерӣ, дига намехоҳӣ ки давнашни кор кунӣ. Неки пастара сака ҳеҷ вақт ба гапи мардум накун. Пастара сака ки ҳама одамое ки ҳамхелед мегам пага пастара сака коре ки ҳама одамое ки тара бигем сум гуфтан меҳтоҷ шаванд ва айта боз реклама талаб кунанд ҳама одамо. Ҳамин то як сола монетизация ҳуй нашава канал не бародарҷон, агар то чичени як сола бигем ҳуй нашава, масалан ина бигем ҳозир 12 моҳ вақт дод мета ютуб худаш. Агар дар тичени 12 моҳе ки то бигем подписчик ҷамъ кардӣ ё ки соатат нарасид, бигем подписчик меса соатам меса, не ки дополнительни бо айсари нав фақат соат занава месӯза, бигем у гум намешавад соатата, не ки бигем ина тичени 150 1500-2000 соат ҷамъ кардӣ, нусётаки 10000 соат дигар намераса. Анака ай вақте ки канал так шуди 12 моҳ гузашт, бигем бо занава 4000 дига плюс мекунӣ, примерно ина 10000 боша 6000 мешава, баъд то бо далнашни корта давом додан мегирӣ бародар. Яъне ки ягон хел маҳкам намешава каналат, пастарат сака намешава, не ки бовар дорем иншоалло як ҳаракат кунем, тичени моҳ додаже метавонӣ ки минутона пар кунӣ бародар. Ба ҳамин хотир бисёртар пастара сакунен, эфир кунен. Масалан эфир ки кардем дар ягон мавзӯи муҳим боша эфиртон, ин бениҳоят хуб мешавад. Бигем ина подписчик мехоҳӣ бидурои эфир подписчик ҷамъ кунем, хел примерно номи эфиртона бимонен ва одамое ки бигем шумо да подписация карден ё ки просто поист метавон барои подписация уже аллакай видеои шумо мебурад якам аками обуна шем бародаро бидро тилката партоки Довудпро ами чада бидро да комментария на партоки барои комментария оли уйнеса бигем ози эфир рафтесас фақат чада метони бидро парто чада ва бародаро ки ҳастан ҷа подписация мекунадата бо ёрам силкошунаи партиян бидро подписация шуд бародар. Иншоалло пастарация кунем мешава. Салом алейкум ака клуште. Алейкум салом бародар ҳамачи ТВ бародарҷон клуш ҳуяй ма публични фирма кардагим хоҳиш мекунем ба зиёд медорем мегӯен ака клуште шумо дар комментария напартен. Барои чӣ? Барои ки ҳоли видео бигем дар ин момент эфир рафтестай комментарияда намешава. Ана вақте ки эфир бучид баъдан шумо метавонед дар комментария масалан силкатуна партен ҳозир ҳамин чате ки ҳастед дар ҳамин чат уже шумо силкатуна партен мешава. Ина бародаро парто тесану болода уже аллакай ҳуйшидагиай маҳкам кардаги нестма эфира бо бигем дили парқати партаин силкотуна ҳуй мешава. Ака барои ами сабшества намёя а ютуб я видео кун вашанчи ваш хендс ма рости иҷашасод нафаҳмидем. Насиб иншоалло бародарҷон ма як видео кардагим уже аллакай агар тамошо кардагӣ набошед чӣ хел поли занава ай камбудиое ки ютуб ё ки бигем ягон камбудӣ мешава бигем авторский прав мегира ё ки ягон чиз мешава шумо да сабшен намеяв ва ҳам хел ман нишон додагим галочкое ки ман гуфтагим ҳамон галочкоро гирум кунем иншоалло ки медуроя яъне ки меоя ҳар як сабшене ки барои шумора меоя ай ютуб ё ин ки ай авторский прав ё ки ай дигар ҷо. Бародарҷон чем иқа одама зора кардан як канал харом намешава агар ами бахил намешид суми ютуб бас буд барои мардум ая монетизация кардан лайк мондан ҳеҷ гап нест не ки намекунанд амора канал харом хуба ё не. Акиҷа бародар гуфте ки канал бихарам ин хелаки масалан чӣ хел гумтон мешавад бихаре не ки всё-таки ту фикр ки вақте та дар ҳолате ки каналта мехари бародар инҷа як минус дорад то ки аудитория ки дар у канал ҷамъ шидагиай масалан бигем ин авоз як канал мехаре ки дар у канал полни байд мепартиям просто одамое ки дар у канал подписация кардагиам ба хотири байдои новинкаҳои ҳама одам медоранд подписация мекунанд ва гӯш мекунанд. Лекин ту мегири каналша тағйир мети ё бигем ягон исломиш мекунӣ ё ки ту мегири амри маъруф ё ки масалан ягон мавзӯи дига мекунӣ мегири кинош мекунӣ дар инҷа камтар просмотри ту мемурад то ки аудитория бо ба то омӯхта мешавад ва бигем қатъи ту ҳамкорӣ мекунанд аудиторияд. Ба ҳамин хотир камтарак ами бигем дар байн мумкине ки просмотрҳои ту бимуранд не ки агар ки бо идеяи ту масалан маводое ки ту дар каналат мекунӣ агар ай уда бақувваттар бошанд ай чизои уда бояд донем ки активнистӣ нормалӣ мешавад ва метавонӣ ки далнашни кор кунӣ бародарҷон.
چی خیل پرامو افیر کنیم برادر جون چی خیل پرامو افیر کنیم یکم ویدیو پارتگی موجه در کانال اگر بدرو او کار نکنه وجه دیم افیر کردن وجه ویدیو تیوره انشالله که خیلی درستی ویدیو پارتانو پس رسا میکنم برزوی نزدیک یا او را پارتوم یا که کارش پس رسا میکنم اون ویدیو افیر کردن قسم دیوشا پارتوم و میتونه که بدرین تماشا کنیم برادر جون و پرگدا باشه در کانال تلگرام اکتای بلوگری پارتوم بدروس کچت که یگون کار قینی نداره برادر جون اکای 1000 پراسموتر سوم گرفته میشه و به 1000 подписчик 4000 بعد ای 1000 پراسموتر هوزی نه تا گلاونی برای سوم گرفتن برادر جون باید اول 1000 подписчик جمع کنی و 4000 ساعت بعد монетизация подавать میکنی بعد یوتیوب در هر یک رولی که تو بگیم وارد میکنی در کانالت یوتیوب در رولی که تو رکلام میزنه مثلا اونجا با خودت میتونی که در یک ویدیو چند تا رکلام بزنی خطا میتونی مثلا اپراولیت کنی رکلام و یوتیوب و یا که یوتیوب خودش میتونه که مثلا اتوماتیک میمونه یوتیوب خودش میمونه و بگیریم پریمیر نه اگر در 1000 پراسموتر зависит در ویدیوی تو بویجا میکنه که تیچنی چند مینوته ویدیوی تو که وارد میکنی و یوتیوب چقدر سومود میته و پراسموتر اینجا کلچی تا حاضر یگان آدم 100% گفتگی نیست که تیچنی 1000 پراسموتر چند سوم میته و تیچنی 100,000 چند سوم کمی приблизительно بگیم اومدگی که در 100,000 پراسموتر $100 میته بچه خاطر برای که یوتیوب بگیم رنگ امی کورسی دلار ایده بازی کردن بگیره نگاه میکنه که اکتیو نیست هست در کانال سومشا میخوام برای که نگاه میکنه که کم ترسست بگیم ویدیو بلوگر رو کم شده است اینه که رکلام دادتیلو که یوتیوب رکلام میخرن میخوام بسیارتر رکلام بشه یوتیوب با اولی کمی برداره نگاه میکنه کاروچی راز نیست هم میاره و آدمایی که بگیم در این موضوع پروست چی میکنن وی نمیشه کوکا هوی سیلکا هوی نمیشه کوکا سیلکا چی وی نمیشه برادر جون نفهمیدم من اکا بعد پارتو همون ویدیو را در کره واشنگتن مایل گام نیست انشالله که می پارتومش برادر جون اکا چون با ما را کانال هوی نکردی برادر جون باور کنین می وقتی اخیر успеть نمیکنم یگون سنه که با همین خاطر چی خیلی بگم موزه قفای کار باشه هستم انشالله که با کانال وی کردن 2021 ویدیو подготовка کردم просто اصل ماه январ بگذره ای ماه فوریه کانال وی کردن با قسمی نفهمی میکنم انشالله که میشه همش کانال علیش کنم جالب نمیشه و نه برادر جون یگون چی نمیشه و اگر در حالتی که فراموش نکنید ایسا برادر جون که شما نومی کانال تو میمونه التماس انتخاب کنین یا چیزی نرمالی رامونه که همو نومی کانالی که شما میمونین یوتیوب دانه باشه پیش موندن نومی کانالتون بدروین یوتیوب پایز بتین همو چیزی که شما میمونین اگر که نباشه بعدا مونه اگر که باشه بگیم ویدیویی که در او کانال هست توپ ویدیو وقتی که پایز میتن کانال او کانال میره و کانالی تو نمیاد برادر جون نکی کمتر قیم میشه تو اکتیو نیستیدنی подписчикойт را چند подписчик باشه یوتیوب بعد در دیگه آدمو ویدیو تا میپرتویا اینجا یوتیوب بگیم میتونه که در 10-20 подписчик اینجا واجنی همونی که ویدیو تو چند لایک میگنه یعنی که ای لایک یوتیوب نمیته ای لایک همونی که لایک میمونن در ویدیو تو و ویدیو پادلیسا میشه بگیم تیچین یوتیوب دیگر رو در ریکامندوات میکنه ویدیو تو و بگیم ای همو ویدیو تو بگیم یوتیوب پان میکنه در کانالش یعنی که در یوتیوب اپشی چقدر که لایک گرفت ویدیو دم قدر پان شدن میگیره ویدیو تو ریکامندوات میکنه یوتیوب و خیلی که با یگون آدمی هست که بگیم مثلا یگون باید پارتگی در کانالت فراموش نکنه نیره همه وقت با کلوچوای سلو استفاده برین اگر همون چیزا بگیم لبای آدم در وقتی پایست دادن با نومی کلوچوای سلو مثلا میزنه یکم آدمی که بگیم بسیاری از بلوگرها قریب 90-95% همین چیزا استفاده نمیبرن همون را وقتی که پایست میته بگیم کانالت یکم سترنج کردن گره و ای کانالت تماشا میکنه چه ای کانال دیگر رو چخیل میفهمی که کانال پرابلم داره براتیانه یا برادر خرید 13,000 подписчик داره کانال بردگی ای 13,000 افیر میشه و ششکت بسیار بیسکت برای چی کانال پرابلم داشته باشم یعنی که پرابلم کانال برادر جون چخیله اینا بگم از ما یک کانال میکنم مثلا
течение 2 сол 3 сол истифода намебарам. Канала хоб меса канал уже подписчикое ки дар канал подписаться кардагиам бигем масалан ина тоз бигем дар канали ма подписаться кардаги крайни случай телефонтан гугани телефонот бигем удалит меша ягон чи мешава неки аккаунте ки дар канали ма подписаться кардаги у аккаунтот нестам хел подписаться дар канали ма лекин то бозанава медонем ба дига чӣ мекунӣ уже подписчикошам хеле мумкин мурдагиам подписчикош намешава актив нести неки агар я ҳаракат кунам бигем бо агар подписчикош зинда бошам бигем тамошо мекунам видеоша я ҳаракат кунам видео интересни парта я бор ютуб рекомендоват куна дигарода бо мехеза бародарҷон силка мондум ҳуй намешава барои подписатсия кардан охи силкаро то монди баъд дига кас будора подписатсия куна барое ки ами хел ма досту додагиам ками чида любой одам метавона омада чимуда чанд бор ма ами хел чӣ хел публични эфир кардагим бародарҷон медроян бародаро иш да иш подписатсия мекунанд просто любой каса бугӯя силкае ки ту мепартои бигем дар ҳами чат бародароро бугӯя будора ятарш мефаҳмем баъд чӣ хел беадор подписчик прямой эфир кунем бародарҷон меҳроблог братанҷон ма видео кардагиам дар канали наводи чӣ хеле ки шумо дидестен хай уже ай ма 1000 подписчик шид не ки ма видео карда будам дар ҳолате ки 1000 подписчик надоштам дар каналам эфир мекардам ва дополнительни программо ҳаст а ютуб худаш не дополнительними ҳозир ма подписчик дорам леки ба воситаи ютуб худаш эфир накардам ба воситаи ам программа бигем метонистам ки подписчик ҷамъ нока эфир программа канал ҳастай будро тамошо скачатка истифода барӣ ки телеграм дошта бошӣ ин программа бози ма эфир кестам силкаш пафтагия да телеграм канали мактаб блогерида ҳастай будро скачатка ва ягон қӣ надора просто логин паролта ворид мекунӣ уже аллакай метавонӣ эфир кунӣ бародарҷон ключевое слово чия ключевое слово бигем масалан ин овози ма маҳкам мекунам ҳами эфирма то ма иҷозат натум ту силка каналта партуфта наметавонӣ дар ҳами эфир масалан дар чат агар ки ма иҷозат батум баъдан ту метавонӣ ки масалан силка чихе фаҳмонумад короче силка каналта партои ва дигаро бинан аму каналитара ва подписатсия кунанд теги да мешава меҳробҷон броҳо ана ключевое слово бигем ҳамое ҳасте ки падоби баъзиё теги меган ё ки ключевое чӣ истифода мебаранд неки ҷа бо ключевое слово наем ҳасте ки ключи ки дар иҷа истифода мешава бигем дар эфир ирам дар назар мегирам баъзиё ключ демега ака салом акаҷон ман инами канали ютуб кушодагиам 2018 сол 3 сол шид ҳозир мешава ака 1000 подписатсия мешава метавонам подписатсия кушода бале бародарҷон фарқ надорад 10 сол пеш кушода 5 сол пеш кушода главни амое ки ту логин паролта медонӣ важне амия ки ту логин паролта медонӣ ва сохранит ки обязательно да яҷо бинавис бимонаш ва ҷамъ ки занава бигем ин ай соли ин 2021 уже ту 4000 подписчик ҷамъ ку ва активности каналта бақувват ку уже метавонӣ ки ту каналат монетизасияда подават кунӣ ва сум кор кунӣ бародар программаҳои прямой эфир қатъи соат ҷамъ мешава ба ҳо бародарҷон ина ма чӣ хеле ки эфир кесам ма метавонам ки через ами ина шумо тамошо кардестен чем агар ма як видео партом видеои мара палибому ягон кас ҳам қазаметка кардагиам то охириша тамошо намекунад ки бо бисёр савол метавонад лекин ози уже 23 минут шидаст эфири мо рафтест бародарҷон то тамошо кардеси уже ами хели ютуб парра ҳисоб мекунад эфир хубтара чем аю видеое ки пони тамошош намекунад ма тамошо кардам нашид эфир карда у программа қатъи ком видеота браҷон тамошо мекунам аммо чизо дар телефони мо нест кадомат дар назар дорӣ бародарҷон агар каналои кам боша баъзиёш ма чӣ хеле ки гуфтам бародарҷон дар видеои оянда агар шумо видеоро подробно тамошо кеса буди ҳар як видеои нав мепартам агар тағйирот шавад дар любой программа ма дар видеои оянда обязательно мегӯям ки бародарҷон дар фалон масалан видеое ки мо карда будем дар гузашта дар ин видеои нав яъне ки тағйирот шидагия дар ҳамон программа ва шумо метавонед ки через инаи хел бидроед масалан ма каналкушодана карда будам барои подтвердид ва суатҳоро дидан ва баъде ки бигем тичани 6 моҳ гузашт баъди видео кардани ма уже автоматически обновить шид яъне ютуб правилои нав буровад ва программои нав ворид кард бигем обновити нав кард уже тағйир ёфт ва боз ҳам ма дополнительно видео кардам дар он мавзӯе ки бародаро биёванам ҷое ки намедонанд номи ҳамун эфир мени номаш чия бародарҷон номи эфир кесамози лилия лайф настаги значокаш зардай раҳмати калон саломат бошӣ бародарҷон
Lilia Life бги якум бор вақте ворид мешай, короче ҳамҷо поли чанд та аккаунте ки дорӣ ҳамо аккаунтота мепарса, ҳамо аккаунте ки бигем главни каналта ҳамо аккаунта интихоб мекунӣ, далнашни метунӣ ки эфир кунӣ. ма бе 1000 подписчик прямой эфир кардам, бе программа қабли телефон кардам, шуд ин секрета ҳечка намедона. Ма видео мекунам ягон рӯз. Гап нест ки бародарҷон мешава. Ма медонам роҳаване ки бисёриё да камтар мушкил меғилта дар ин мавзӯъ. Ба ҳамин хотир ма просто как-то обычное эфиро бигем обычный видео кардаги парту мутаассифона бисёраш бо савол мепурсанд. Ба ҳамин хотир бародарҷон бо ма пастараца кардесам ки роҳи осон шояд бутун бародарое ки бигем мехоҳанд эфир кунанд ё ки ягон видео ягон чиз тайёр кунанд бародарҷон. Ба ҳамин хотир ма роҳи осони ҳамин корро кофтесам ки мушкил нашава бародаронам ва тезтар омӯзанд ҳамон чизе ки дар коршонад. Музик уд мешава 97 музик уд мешава. Видеоҳое ки удалид кунӣ лайк ҳамаш удалид мешава бародарҷон. Минучам удалид мешава. ба ҳамин хотир вақте ки шумо бигем ина баъзеҳо мегӯянд ки акама чихелай ки ма видео кунам ҳозир бигем кинои туркӣ партом подписчик ҷамъ шава, бо баъдан бидурам видео яъне ки ҳамон видеое ки авторский прав қабидаги ҳамвора удалид кунам ва без авторский прав партом. Лекин дар ин ҳолат фаромӯш накунед ки вақте ки видеои шумо масалан мепартед кино минутотон ҷамъ мешава, баъд аз оне ки видеотона шумо удалид мекунед, уже чанд соате ки ҷамъ шудаги ҳамон видеое ки авторский прав уже автоматически YouTube удалид мекунад ҳамон соатотона. Бозанава ба видеое ки без авторский прав бо маҷбурне ки ҷамъ кунед соатотона. алайкум саломеша раҳмат соз хуб бародарҷон. Кадомета яке салом таълиқ нагирифтам, бахшиш зиёда ҳамат ба хотире ки чизо бозӣ кардестан надидесам яхелша. Акама ҳамон программаи Lilia Life натонистам тоғурӣ карда просто видео кун барои ман. Бародарҷон уже видео тайёра мегӯям ки иншоаллоҳ ки следующий бигем видеое ки бояд дар оянда бурад иншоаллоҳ ки дар ин мавзӯъ меша прямой эфир кардан қисми диям. Поли видео тайёр монтаж поли тайёрам видео уже аллакай ма метавонам ки ворид кунам ва пастараца мекунам барои бисёри бад персонами иншоаллоҳ ки ҳамо эфир кардан қисми диям шами биродам бародарҷон. Братҷон мегам подписчикора харида мешава роста? Подписчика ҳо конечно мешава харида. Ина масалан бигем ма ина бигем короче примерно бародарҷон мехари як одамда реклама мекунӣ, каналтара реклама мекунад ва подписчикои канали ҳамон меоянд канали теда ворид мешаванд, ҳамо харидан мешава. Яъне ки бо иҷо ҳастай тарзи накрутконе ки хоҳиш мекунам бародарҷон накрутка накунед, ба хотире ки накрутка мекунем просто подписчик дар каналтон ҷамъ мешава. бигем ина мегирен 1000-2000 подписчик примерно ва накрутка мегирен, лекин просмотр нест, лайк нест, дастгирӣ нест. ҳамон подписчикотон дилтон мемонада фикр мекунед ки видеома тамошо накеса не ки реал не одамо бигем ина бисёрш Россия Узбекистон дига лавзое ҳастай ки намефаҳма лавзи тира просто медорад ба хотире ки урам подписчик ҷамъ кунад ҳамин корро мекунанд. Ба ҳамин хотир пастараца кунед ба программое ки накрутка мекунанд накунед. ҳамин чиза хубтара 100 та подписчик дошта бошед активни хубтара 1000 подписчика ки вообще просмотр намекунанд видеотона. ман натонистам ҳамон қатъи эфир кардан. мегӯм ки бародарҷон иншоаллоҳ ки ҳалш мекунем, проблема нест. кама братҷон мегам мешава короче понятно. Просто ҳами камтар актив нисти бачаҳо пештар мешид, ма метонистем ки видеоро тезтар партон бовар кунем бародарҷону. ма уже ҳами идея ва видео уже ҳамон қадар пуршидагие ки то бигем иша мебурорам охи следующий видеоро мебурорам ки уже бо YouTube навигарӣ мекунад. YouTube ягон навигарӣ мешавад, боз ҳам бо бачаҳо азоб мекашанд. Просто камтар дастгирӣ кунанд. ман метавонам ки тичини як рӯз баъд даже ҳар рӯз метавонам видео съёмка кунам, монтаж кунам партом, лекин активни ки кама ба ҳамин хотир пастараца кесам дами як ҳафта як видео бурорам бародаро. агар дастгирӣ нормали бишава ма метавонам иншоаллоҳ ки тичини пускай як рӯз ҳар рӯз дам набурорем дар 3 рӯз як видео партем нормалие.
برای همین یک کم تصور کردم انشالله روزهای نزدیک اکای شعبود реклама را بزنه و یک دی کانال دیگه او реклама را بزنه بعد دالنشنی با حرکت میکنیم که ویدیو را باز 3 روز بعد 2 روز بعد پس رسم میکنیم که ویدیو بروریم برادر جانم. انتظار ویدیو زنده باشی براتان جان انشالله که حرکت میکنیم. برادر یا یاردم میکردی 13 دونه подписчик نمیرسه 250 شب التماس یاردم میکردیم برادر جون بدره امی برادر سلکه پارتو جمعی медиа بدره نما کسا یا подписаться کنیم برادر انشالله که باش مودم подписаться میکنه دستگیریش کنه انشالله که باور دارم که با این بچه کما میشناسم در گروپ کدومی که هست گروپ آدم میدونینش کدومی که подписаться که اگه نباشم بدره подписаться کنیم با اینم подписаться میکنه داشت ما میشوه چی پیشوی انشالله. موزیکای без авторский در کانالت باشه نکی ای خودت نباشه در وقتی монетизация проблема نمیشوه. уже وقتی که без авторский прав باشه اینا مثلا بگیم ما موزیکایی که میپرتم در کانال تلگرام без авторский прав владельцش مایم ما قطعی شرکت بگیم ما آدمی که موزیکا را تیار میکنم ما بگیم خریدم لیسانسیونی اجازت نامه دارم نه که تو میگیری استفاده میبری تا اینومی ما که گفتم ما در کانال خودم استفاده بردیسم تو وقتی که ما دجال و نزنم تو وقتی ما یگون اشیبکا مثلا ای طرف نبینم نزنم یگون بود پرابلما نمیشه در کانال تو برادر و بسیاری هست پروگرام های کانال هایی که میدونن میگن که موزیکا без авторский прав بگی استفاده بر که نسام دل خودش زیدگی ای دیگه کانال با هم خاطر باور نکنین حق کانال را راجون همه کار یوتیوب با تلفن میشه او برادر جونمی آدم ایده داشته باشه اینا باور کنین ما بعد که بگیم ویدیو کرده بودم در آخرین ویدیویی که بگیم گفتیم دیگه ویدیو نمیشه در کانال این دالنش ویدیویی که شما تماشا کردید ما همه شوز دانی مومنت با تلفن کردیم به خاطر که کامپیوتر را دانی مومنت خیلی حالی ویدیو برای میفهمین همش شکستیم برای چی خیلی شدگیه همش نشون میده و نمی کاری که ویدیویی که ما پرتیتم افیر کسم همش با طریق تلفن کسم برادر جون گلاونی پسرا سکنین همش میشوه قبل سکشه انتظار ما اکا یک جورم کلیپ پارتوفای امورا اود کنه ای کانالش ما پرتوم در کانال خودم چی میشه برادر جون خیلی هسته که ما راستی گفتم یه چیز موضوع کنیم یعنی که بروریم بعد بفهمیم شما خیلی گپ بزنم با انشالله که ویدیو میکنیم کانال هایی که ای هزار подписчик بگیم یا 2-3 تا монетизация подавать کردگی نیستن یکی موضوعشون خچون سیومکا میکنن افتر ویدیوان شما میتونید که ای کانال ها بگیرین در کانالتون استفاده برین با دیلی پر авторский прав نمیکنه برادر так что استفاده برین این سیره هیچ کار نگین اکا به 1000 подписчик به 4000 ساعت سوم گرفته میشه به 1000 подписчик به 1004 کراشی ساعت مثلا چی میشه تو بگم این کانالت بگم уже آخری 1000 подписчик نداشته باشی این خیلی که بعد هیچ کاری реклама نمیخره تو باید برای اقلا подписчик там باشه بگیم پوسکای ای монетизация یوتیوب سوم نگیرینه که подписчик زیاد باشه آدمایی که یگون چیز реклама میکنن دارو یا که یگون چیز ای کانال شما реклама میخرن و شما دای дополнительный یعنی بونوس میشه در کانالتون که به монетизация شما سوم میگیرین ای آدمایی که کانالشون یا که دارو شما رو وارد авторский نمیشه نه برادر جان اگر در حالتی که موضوع بگیم اینا ما حاضر ویدیو ما خودم سیون کردم در کانال میپرتم نه که تو بدروی اگر ای کانال ما بگیری در کانال پرتو авторский прав نمیخواد نه کی آدمی که بتونه دالنشنی بعد در آینده میتونه که جلب ستون رو کنه نه کی حاضر بسیاری آدمایی که نویچو کن یگان تو پاپولار نشدن نمیره так что میتونه که بگیرین استفاده برین وقتی که استفاده برین авторский کد دالش میکنین ویدیو رو уже активно در کانالت وارد کنید همین یک دیگر подписаться کنی کی نه ضرر نداره نه چی باز ضرر داره برادر جون просто تو تیچنی 1000 подписчик که تو جمع میکنی بگیم برای ثبت صورت برای افیر تاوی کردن просто подписаться میکنی در دیگر تون
وقتی که هوشیدن باره بگیم уже алакайт видео партия активность дигари иш реклама меша ам хел далнеш немера вақте ки актив нишид دیگه میتونی که بدون подписаться کنید تمام پروسه از دانی момент برای شما 1000 подписчик جمع کردن که حرکت شود اکتیو شود در کانالتون یگون ضرر نداره برادر جون این خوبه چه مایو که نکروت کنید در دیگه پروگرام ما اوریجینال شد دارم همو کلیپا انا این خیلی است که اینا مثلا یه ویدیو را ما مونتاژ میکنم سیونکا میکنم خودم افتر ویدیو ما در کانالم وارد میکنم ایدی میخوابه با استیلی ما بگیم ما уже تیار کردم نکی ترا ما اگر ثبت اوریجینال شدم ترام در کانالت وارد کنی افتر اسکریپت نمیخواد برادر برای که تو چرت ایدی گرفتگی نیستی ایتو بابشیم زنم فکر کنیم که ترام همو چیزا خودتان وارد کردگی دا همین خیلی حساب میشه افتر اسکریپت حساب نمیشه در حالتی که یوتیوب سکچ نکرده باشی و اوریجینال تا هم تو پارت و هم اون پارت افتر اسکریپت نمیخواد برای که سر اونو ترا دوست دیج وقت نمیتونه جالب ساز نفوزد اینجا بفهمیم که در دیگه کانال مانیتیزاتش هویا یا محکم اگر بگیم اینا مثلا میمونه اخیر کانال را که ویدیوشو بگیم 30 35 20000 15000 داره رکلام داره کدوم کانالی که رکلام داشته باشه زناش دو مانیتیزاتش هویا اگر که رکلام نداشته باشه اون مانیتیزاتش محکمه برادر جون شما میتونه که بگین استفاده کنید نیکی بوجه خیلی که اگر از 35000 подписчик بالا داشته باشه 35000 نیک مانیتیزاتش با گرونم نباشه میتونه که شما در جلب سر بکنه уже تا 35000 یوتیوب والا دادگی بگیم همین قوجه بالا شید уже اتوماتیک میتونه که برای موادی که شما امید دادین شما در جلب سر بکنه چی با کم میچسبه کم برادر جون شاید ای سویت باشه راستی بیلای نمی خیلی بزر با اینجا نه ساختی دیگه سویت ندارم جایی که موضوع زندگی داریم کروم بیلای یگان همو تعریف نمیشه امتیاز داشتیم تو گرد نره نمیشه برادر جون اکا جون کانالی ما را یک سبشست و نمیکنیم نصیب ایشالله برادر جونو میکنیمش که اکا جون یک دست که کنیش هست میشه بدون خیلی подписаться کنید دیگر تانه اشتهایش شالله که میشه برادر جونو و آدمایی که ما در اکتیو گیم کدومی که گیو تماشا کردگی برادر جونو این گیوی که من سر دادم 100% گفتستم تون که یگان بلوگر یگان ولاگر یگان واینر یگان монтажник یگان سیونچی این شانسی که من دادستم برای شما را 100% میگم که این خیلی شانس نمیته اگر که بخواید پروست ما در همگی 30 سپانسر در کورای ما برای چی کم گرفتیم برای که همارا اسپید کنم میتونه که سپانسر شن در افیریمو монтаж تونا بگیم اینا مثلا یک شب ویبر میکنید چین یک ماه میتونم پولی монтажای کانالاتونا монтаж کنم میتونم تیچین یک ماه موزیکای без авторских прав پولی تامین کنم میتونم تیچین یک ماه تمام اینترو اول اخیر بین پولی اینترو کانال تا تامین کنم میتونم تیچین یک ماه چی کم بودی که کانال داره نشوتی настройка نشوتی یگون کم بودیش исправить کنم میتونم تیچین یک ماه در هر یک رولикم ویدیو تا реклама کنم میتونم تیچین یک ماه هر روز 30 روز سابشست کنم ویدیو ها تا همشه по-разному مثلا اگر که همین چیزا شما دا باشه просто так بگیم سپانسرشپ ما باور دارم که خیلی شانس هیچ کس شما دانا میته برادر جون وقتی پاپولار نمیشوه جالب کنه کانال میبره مثلا آخه تا اوه که جالب سرایی میکنه بگیم بسیار شازی دلگا نمیروانه می подписчикои کانال بلاگرایی که بگیم تیچنی 5-10 или 15000 میگیرن یا خیلی دلنشنی کار نمیره خودشون با میگیرن موزیکای авторских прав میپردین уже وقتی که خودش که در کانالش авторских прав استفاده برده است دیگه تر جالب سازده نمیتونه برادر به همین خاطر میتونه که بگه استفاده برده میگیره اکا جون بعد افیر کانال ما را یک سابشست و اکنین پیشکی رحمان سلامت باشه برادر جون که سلکت در اینستاگرام ما روی که برادر جون برای که تلگرام уже برده که بچه در گیم خیلی نوستیسن وقت نمیشه که برم هر یک تور استفاده برم با جوابتم تلگرام ما در روی که تلگرام ما تست ابنامید کسم انشالله که میکنیمش چند سوم برای سپانسر شیدن اکا یک کانالی ما را تابشست میکنیمش همگی 1000 روبلی گفتیسم برادر دو امیرم بام بچه کورا مثلا 1000 روبلی سوم نیست ایچی بگیم برای ایچی و просто ام بچه‌ای که بگیم کار монтаж چیزایی کنه بچه شما رو میکنه مثلا دیزاین پیسن ام بچه رو همون رو میتونمش ما در یگان سوم نمیمونه یگان چیزام просто با هم خاطر گفتیسم که شانس ای دست نتیم برادر
бовар дорам ки хеле нархи ма гуфтаистам ягон кас ами просто обичный бигӯ акая як видеома просто дар канал реклама бизанам ами арзуни бигӯ ай 5000 боло қатъи дигар мезанам. То биёвам хеле шанс ма худам бигем медонам дар мо одам спонсор мешавам ами нарх қатъи. Просто ма эра просто ба хотири ами подписчикои канали худам кардаистам бародарҷоно бовар кунен нест хеле ягон ҷодаи хеле шанс. ку ягон савол боша марҳамат бародаро. ми овоз нормали рафтестай ғам надодестай бародаро тоза рафтестай телеграмда роӣ кунон ё инстаграмда инстаграмда роӣ ку бародарҷон барои инстаграм охи линз сарам байрон шидо инстаграмда карочи роӣ ку чӣ мекунам ба бугӯ ки эфир омадам бародарҷон барои ҷо мара бисёре бад навистагиян не ки ман по-любому обещать кардагем ки ваъда метам ки любой вақт любой шат ҷавоб метам не ки бо барои чӣ хеле ки ваъдат кардам мекунем иншоалло. беҳтарин акаҷоним саломат бошед. боша бо ягон савол марҳамат бародарҷоно. салому алайкум брат канал кушода метӣ брат. алайкум салом бародарҷон бовар кун ма ами топ 5 идеае ки бояд барои шуморо тайёр кунам бовар дорам ҷа ҳаст одамое ки канал кушода метавонанд 100% бародарҷоно ина барои шуморо даход бе ягон монетизатсия бе ягон бигем ютуб на авторский на ҳичи просто бидроен обичный ҳами аккаунт ягон қини надора канал кушодан канал бикушони ҳами бародаро бисёрш мехарам бовар дорам 100% не ки ба дили пир ки як кас бигем айта канал харид бародарҷоно ба дили пир бигем завтра серам но аку медора логин парол шаълиш мекунава взламат накунен ина мехоҳед шумо дар ина даромаде бидунем қатъи як канал дагавор кунен дизайношо ба кала бигирем бидунем қатъи як канал дагавор кунем монтажошо ба кала бигирем не бародаро ҳамаи шумо да худаш дополнительный доход медорад бе ягон монетизатсия бе ҳич просто так ай ҳавосум омадест главный як камтар фикр кунен ништия мешавад. дар муддати чӣ қадар братҷон соҳиби чанд 1090 подписчик бигем рости ман аслан и канала о қадар истифода намурдам тичани 2 ҳафта 3 ҳафта даже да як моҳ як видео мепартофтам ну сол шидагӣ нестай каналда канали навай мактаби блогерӣ ба ма чӣ хеле ки медонӣ канали дигари ма яъне канали ужасти ма истифода мебурдам да оҷа ма мерафтам заброшка сиёмка мекардам ва ҷоҳое ки страшниян ами хел ҷоро мерафтам сиёмка мекардам канала бигем навайда о қадар нестай ака номи инстаграмтон чиай номи инстаграм бародарҷон хунтер дрин ба англисӣ менависем мебурая чоткай ба пеш салом ака як савол дорум ака. алайкум салом марҳамат бародарҷон савол чизе боша навис иншоалло ки агар ҳозир битонам ҷавоб дода ҷавоб метам агар ягон чизе ки боша шумо да нишон батам нишонтон метам иншоалло. ҳазор раҳмат осинотиҷе бабри дастгирӣ.
این میای اینستاگرام بردار جون نمیخیل در اینستاگرام پایست بده میبره چه گفتی تلگرام بردار کشی دک اینستاگرام روی کنیم با گفتی تلگرام ده نه ما گفتم که تلگرام просто сообщение روی که اگر گروپ های سوسو بسیار باشتگیه در اینستاگرام روی کنن من میدونم خیلی بخشیش زیاد برادرو شما ما را بفهمین ما بگیم خوب نکردم شما میشوم خیلی بفهمین بخشیش زیاد همه اگر خطا کرده باشم که اگر ادور подписчик کنیم در یک سال و زیاده از یک سال گذرد چرا دار این خیلی که подписчик وقتی که جمع کردی برادر جون تیچینی یک سال بگیم وقت دادگه اگر ای مو یک سالی گفتگیش کم 1000 подписчик 4000 ساعت جمع کردی پدوات کرده میشنه که اگر در این حالت اسپید نکردی زن و ای سال دیگه با ای سری نو جمع میکنی فقط ساعت چه برادر ساعت уже подписчика حساب نمیکنی یعنی که هم 1000 подписчик میته فقط ساعت زنما جمع میکنی برادر تمام نه که فراموش نکنید سیگار که ما در اول هم گفتم باز میگم اگر 1000 ساعت داشته باشه در باره 3000 نکنید زن و 4000 حساب کنید ای وقتی که کانالتون مدتش گذشته است ما کشوده میتونم این کانال فروشی داره برادر بدونین کانال شب بخرین یا جمعه مون تو 30 نفر نشوه سپانسر سر نمیشوه уже спонсори бародар ҷон уже аллакай ма 2 нафар бигем зиёда ай як хел одаме ҳаста ки як кас ҷои 2 каса гирифтагӣ ҳастан уже одамо шидестай не ки кам мондагия ҷо мумкин аст сила 7 ҷойга мондагӣ боша ки поли сар боша фарқ надорад този уже спонсироват кунӣ уже аллакай ма метавонам ки приема тада таъмин кунам ҳамин чизро неми ҳозир бигем то метавонӣ спонсор шидӣ ман метавонам ки ай ҳамин рӯз уже аллакай таъмин кунам канали фарқ надорад бародар ҷон акаҷон дир нашагу маракада не маракада нест миҷа бародаро рости чихе бигум я ҷода кор кардесен да я завод подборкай амуҷа короче бачаҳо ҳамаш бигем шабона кор мекунем ду се рӯз ховам бачаҳо короче шаб кор мекардем рӯз бигем выходной аначан кашид кор накардесем озӣ фақат дар қафа мегум ку сиёнка ба ҳам хотир хестан бачаҳо намозхонӣ камтар гап задан бахши зиёд бародарҷон ҳама чизо бардак шид навистагиҳо алайкум салом ман канал дорам як одам кушода буд худам гирифтам даниёша алиш кардам не ки наметавонам подписчикош скрит кардагиам даже ма канал наметавонам дидам апашка апаин хоҳаин чи ма видео кардагиам на канал агар шумо тамошо кардагӣ бошед метавонед ки бидуни подписчикатона чихел скрит мекунед агар ки скрит кардагӣ бошам бо ҳамон ҷое ки ман нишон додам ҳамон ҷо медирем бо ҳамон галочка яъне ки мекушед ва скриташ автоматически пайдо мешавад не ки агар дар ҳолате ки бигем шумо метавонед ки ай творческий студия дида агар ки ай канал набинед творческий студия метавонед дида не ки ира фаромӯш накунед ки агар каналтон подписчикаш кам боша пастара сакунед фақат ки хомӯш кунед подписчикатона ки дигарон набинам бигем ина мебинам подписчикои шумо ҳазорай просмотротон 100 150 тай анаи минуси кори шумо мешам мега значит активни нестай ами одам бигем видеош ки қадар подписчик дора ва просмотрош кама бам хотир ҳама вақт скрит кини хубтара чем ай открита агар суат дар як охир ман гуфтам ки бародарҷон агар буд накунӣ зана ва ай соли дига бо соата 4000 пир мекунӣ агар ки пир успед кардӣ падавал мекунӣ фарқ надорад агар 1000 подписчик кунем дар як ва зиёда бепул 1000 подписчик дорам
спонсораш чия? бахши зиёд мегӯм ку бародарҷонон камтарак арала шуда чат ба мукотиб бахши зиёд кадоме ки нахонам сабчи нешам мехонам ӯзи спонсор чиест? Спонсор ҳама одаме ки канали моро бигем дастгирӣ мекуна обеспечит мекуна ягон чизе анамора спонсор мегӯянд а ягон чи таъмин мекуна каналморо хубӣ дар куҷоӣ метовӣ мешаравма дар амин тарафота бародарҷон я реклама мон брат дар инстаграмда ком корера мекуна амора мон вайбер охи ман видео кардагим бародарҷон дар инстаграм ман ворид кардагим ва дар каналам парфтагиш будам ну все таки мутаассифона баъзиёшон тамошо намекунанд охи видеоро медураянд просто так мегзаронанд мебураянд намефаҳмам баъд боз савол метавонанд ки ака иш хелай просто видеоро тамошо намекунанд намефаҳманд наметавӣ ҳазор раҳмати калон барои маслиҳат бо як бисёр савол дорам гап нест апаҷон савол додам гира иншоаллоҳ ки ами ҳозидани ма мебигем саволотон ами хеле боша ки ма битонам ба амита ҷавоб дода ҷавобтон метавам агар ки нашод ягон видео боша иншоаллоҳ ки видеошам мекунем апаҷон мараван саволотон битен ҷавоб метем агар бад нашава ай соли дига боз ай давоми ҳама бад мешава акаҷон охи и хелай ма уже 10 бор шидам эфир мегӯм оли одамои тамошо кунанд мегӯяд дига савол надорам ки битанаш ҳамин хелай ки ман гуфтестам тичени 1 сол успед накарде бародарҷон агар 4000 соат аст соли дига ай 12 моҳ ки гузашт бо ина бигем 1500 соат дорӣ 1500 места намесуда 1500 просмотрот лекин бо 4000 соат дига дополнительно дар бораи ӯ соатҳо ҷамъ мекунӣ ура ҳисоб намекунӣ ба хотире ки вақти фикр мекунӣ ки ӯ ҳисоба 4000 обши қатъиам мешава вақте падават мекунӣ монетизатсияда ютуб қабул намекуна монетизатсияда мега ки ошибка доред дар канал исправитчика я амрӯз дестем бародаро ки канал заряд телефон кам будааст як лаҳза бахши зиёд ма як реп партофтам дар канал 100 просмотр гирифт дар тагаш чум чӣ биромад якта видеои эминем биромад ака ура авторский қапид ки апаҷон и хел аста ки ма ҳозир бигум буд ки ҳо авторский прав қапид шояд мешава ҳолатҳое ки бигем просто ютуб худаш мегира яъне ки без авторский прав ай не ки ай сабабе ки музикаш ай аму ютуб гирифтагӣ ай ӯра авторский правам ҳисоб кардагӣ намешава яъне ки значоки аму фирмае ки бигем истифода бурдагии музика ай ҳам вай ва ӯра авторский прав ҳисоб карда намешава не ки ба хотир пасрат сакнен нигоҳ кунен агар ҳамун чизе ки боша набоша як бор скриншот кунен мада да
Instagram маро икне нафаҷон иншоалло ки бо ма 100% мегумтон ки чие ба хотире ки майта ҳози бигум ки ҳо авторски правка пет шояд ай дига сабаб боша у навистагиш ба шумо биге ки просто бигирен удалет кинен نیستویت با مخاطر ان شاء الله اسکرینشات کنه روی کنه در اینستاگرام ما پسر رسم میکنم که بینه مشارکت دون سبب میفهمم تو با علیکم سلام فاما کردون زنده باشین Браҷон, ай хомо чи, ай комуш сум бисёр мета монетизация, подписчик ё лайк ё просмотр. ба худо аҷоиб шумо нигоҳ ки бародарҷон. Просто ма ҳозир оддӣ кардан мефаҳмон ман. Дар як ҷо кор мекунӣ. Раисат бигем начальникат, сума начальник метаҳам хелас. Монетизация начальники шумо ҳисоб мешавад. Просмотр ҳамкорои шумо мешавад ки бигем та ина масалан та устои телефони та телефон ремонт мекунӣ. Просмотр ҳамои мешавад ки чанд клиента дорӣ. Фаҳмидӣ бародар? Лайк ҳамои мешавад ки шиносое ки та видеошона телефоношон рост мекунӣ вай мера бо мега ки ами устои зура телефона зур рост мекуна. Лайк ҳамое ки вақте ки лайк мемонанд видеои та паҳн мешавад дар ютуб ва дигарон медонанд видеои тара тамошо мекунанд. Комментария ҳамае ки фикр ақидаша менависад дар комментария ва ютуб нигоҳ мекунад ки ҳами видео интересния дар мардум ва боз ҳам ютуб активнитар мекунад чизои тара ки паҳн шидан бигиранд. Ин меқадар рол бозӣ мекунад бародаро. Просмотр яъне монетизация нигоҳ мекунад просмотра ки дид ина масалан ма ҳозир бигем та дар канал дори 300-400 ҳазор подписчик ма нигоҳ мекунем ки просмотрои то миллионанд. Ма мегӯм ака канали мара та дар каналат реклама ки чанд сум мегирем мегӯм ки примерно 10,000 рубл. Ма бовар дорам ки агар 1 миллион просмотр ту дошта бошӣ ҳичи назана 1,5-2,000 подписчик ай канали мада ворид мешавад. Ма 10,000 жилат намекунам та медонам ки по-любому ай канали мада даромад мешавад. яъне ки видеои то бигем 100,000 просмотр дора одаме ки реклама да телереклама мемонад дар ютуб ва ютуб нигоҳ мекунад ки просмотрои ту зиёданд ай у одам бигем 60% сума ютуб тада мета ютуб 40% худаш мегира. Дар ҳар як просмотре ки ту видео мемонӣ дар видеои ту бигем реклама мемонад рекламае ки одаме ки ай ютуб реклама мехаранд 40% ютуб да меравад 60% барои шуморо бародарад. бародар куҷо шидем гуфти канал кушодана дар 2021 версия нав қатъӣ нишон метум ку ман гуфтам бародарҷон иншоалло ки ман гуфтам видео тайёрай полни подготовка ҳамаш ҳастай просто фақат сабр кунед ман мефартомаш ман бисёр уже видео полни монтаж сиёмка ҳамаш тайёранд фақат ба вақт бафтетам ба хотире ки камтар активности бародаро соз шидагиай ба ҳам хотир во время наметавонам течение ҳафтада я агар немам видео уже видео сиёмка монтаж ҳамашон тайёранд мешава иншоалло то ба қарибӣ. ма ай инста кино чи ма ай нисфи кино омадум лек ҳамин қаша фаҳмидам ки тен ошибка дар каналта гуфтӣ ростӣ ма ду бор шуд равон мекунам лек отказ меояд якум ҳамаш бо садои худам минус қатъӣ беавторский минусо бародарҷон ман гуфтаесам музи ки агар дар ҳолате ки ютуб нигоҳ мекунам масалан ягон маводе ки шумо мегиред шумо да автор роӣ намекунед нигоҳ кунед чӣ хел мешава авторский права дарсош ма видео кардим иншоалло пасраса мекунем партом лекин бовар кунед успеҳ намекунам барои ҳамин чиз кардана масалан видеои ма авторский правай ма музика ма авторский прав мондагиим дар каналам ту мегирӣ дар каналат мепартоӣ лекин дар таи видеои ту наменависай жалоба на авторский прав лекин дар ҳақиқат музика дора авторский прав ма вақте ки амуҷа ту фикр мекунӣ ки без авторский прав лекин ма да бигем да id канал ютуб сообщение меояд ки ма метавонам дар аму видео масалан ту музикаи мара истифода бурдагӣ ма дар музикаат жалоба роӣ кунам лекин тара нависагӣ нест дар каналат ки бигем жалоба дора хоҳиш мекунам аму канал та ҷое ки полни
то мумкин то чечени 30 та видеота пра диди полне вара скриншот ки мара да инстаграм рӯи ки ман мебинам мегум ашиб код ки дар кадомаш чиям бародарҷон иншоаллоҳ ки ҳаллаш мекунем камбудӣ нест чун чи подписаться карданат агар пул кор мекунӣ яка монетизация гирён кади не ҳоли бародарҷон ба як активности подписчиков ҳоли монетизация гирён накардам ну то нормали наша просмотру гирён намекунам ҳоли бародарҷон яка ба ютуб пул мегирӣ ай ҳар як видео ай ҳар як видео пул метатара ютуб барои ки тара да ҳар як видео бигем чӣ мемона реклама мемона тара сари ҳар як видео примерно бигем да як ҳафта минимални 5 ё ки 6 видео мепартои ҳамун 6 видео чандта просмотр дора ай ҳамун просмотро ютуб нигоҳ мекунад ки чанд минута видеоте чандта реклама истифода бурдаги ҳамунро гем ҳамаша нигоҳ мекунад ҳисоб мекунад ва суммитара роӣ мекунад дар карта ака баъд гира ман надорам ака инстаграмтона инстаграми ман апаҷон ҳозир нависадум боярига менависам хел ба англисӣ хунта дрин бизанем мебурая подписация карданат ҳичиша намефаҳмам хайрият ки ина шуморо ёфтам ака ёрдам кунед ман бояд чанқа просмотр ё ки соат бигирам ки монетизация каналам ҳуӣ мешавад агар авторский қапа чӣ зарар дора каналда иншоаллоҳ ки мо дастгирӣ мекунем то ҳадди имкон апаҷон пасаратса мекунем ки дастгиритон кунем ҳар яктатона яъне ки шумо гуфтем ки чӣ қадар нигоҳ кун бигем як видео мепартои примерно видеои то 40 минут боша 40 то 45 000 мегирад ин видеои то 10 минут аямо 40 видеои то 3 минут даже зиёд мешавад кам не яъне ки як видео дафашка ба ҳамон хотир агар видеои то 10 минута боша ё ки бисёртар боша шумо метавонед ки бо видео минутиш бисёр боша метавонед ки 40 000 нев ай камтар шумо ай тичени як видеотон бигем ҳуй кунед монетизациятона яъне ки 4000 тоа ҷамъ шавад дар каналтон баъд авторский прав мегум зарар дора масалан нигоҳ кунед афашка авторский прав масалан ютуб вақте ки нигоҳ мекунад то чизи як каси дигара тайёрша мегирӣ дар канал мепартои музикаша истифода мебарӣ ютуб мега значит дар оянда ҳамин канал просто маводҳои ҷидди дига каса мегира истифода мебара ва тра ба хотире ки меҳнат накардести сумад намета ютуб яъне ки ҳамин чизо зарар дора монетизацияда умуман қабул намекунад зарарш ҳамин қай агар бо дар ҳолат мешавад ки одаме ки та маводи ӯро мегирӣ дар каналат истифода мебарӣ жалбса бизана тамом каналат маҳкам мешавад то жалб зада якум жалбса 3 моҳ вақт дора дуюм жалбса 6 моҳ вақт дора агар болои ҳам биёяд сеюм жалбсада уже аллакай канали тара маҳкам мекунад Google чиҷамик God айтра чида нахон
Aymara Chiba Nahon. ما ندارم. چرا نخوندم؟ ما خوندم می نگاه میکنم که کدومش که پد کموده است پس سر سکیسم که بخونم سابشنیاتونو یعنی می کامنتاریاتونو. مایل خوش آمدی، خوش آمدی برو. نامش چی؟ نامشی اینجا شام شد. جوی ما دول نه ساعت 1:39 دم شب короче. Несия гон саволи дига. Пример на YouTube да я видео чанд сум мета. Повтор ба повтор гуфтесам бародарҷон. Агар видеоита 100,000 просмотр бигира, YouTube $100 метад да 100,000 просмотрит. Лекин видеоита зависит аю мекна ки чанд минута. Минимални YouTube ҳисоб мекунад дар 10 минут метавонад ки 4 та реклама бизанад дар видеот. Примерно 10 минутай 4 реклама масалан YouTube бигем саршавишта камтар бо мегзара бигем мемона бо камтар дига мегзара мемона ва дар каничкаш яъне ки дар 10 минут 4 та реклама мезана ки ин нормал яъне подписчик дага метава уремя на бигем дилмонда мешам ваё ва дар ҳамин хотир YouTube метавонад ки чин $100,000 да $100 бета бо ҷай хеле ки зависит аюе мекунад ки шумо дар кадом шаҳр қарор доред. Масалан агар дар Америка бошед, дар шаҳрҳои хориҷа бошед, YouTube Америка, Германия иёра қиматтар мехара рекламаоша. Лекин агар дар Тоҷикистон бошед, арзонтаре бигем сумтоне ки через Москва кунед, Москварам нормалния сум доданаш барои 100,000 просмотр. ҳазор лайк гуфтесам сум намета. Лайк фақат видеота поделиться мекунад тамом. Кроме просмотр а ягон чи шумо бародаро сум намегиред. А ягон чи на ай лайк на ай комментария а ягон чиш намегиред сум. салом алейкум бародар, саломати хубай. Алейкум салом ша раҳмат шумо соз хуб бародарҷон хуш омадед. Ҳамин хел шида метона ки ака ай сабаби авторски қапидан просмотр кам шава. Анака и хеле апаҷон. Видеои шумо авторски прав қапида, агар автори видео шумо дар жалобса бизана, видеои шумо бигем ина ҳозир ман як одама тавсия метавам, масалан ки бигем ина примерно охай шаҳр нетунам меумра бигирам як одама ки 160,000 подписчик дорад дар каналаш, лекин аяк бигем сурудеш ки хондааст, аяк сурудаш жалоб омад дар каналаш, жалоб омад. Просмотрош будан 100, 200, 300,000. ҳозир омадан 5,000 шидан, 4,000, 3,000 ки 160,000 подписчик дора, 5,000 дар ҷо, 160,000 подписчик дар ҷо. Агар жалоб сар роӣ кина, не ки авторски прав бақапа соҳиби автор жалоб роӣ накарда шумо удалет кунед, намешава ягон чи. Не ки агар ки жалоб сар роӣ кард, уже просмотри шумо яъне ки активности канали шумо мехелта. ака як конкурс кунед. бародарҷон ма чемай конкурс ма гуфтам ку гив сар додагим, агар оқа жилани дошта бошед будрои гивда иштирок кунед ва шансҳое ки мондагим бовардорам ки оқадар баъд нестанд ба фикри ма. И хубтаре чемай конкурс ки дар конкурс на ҳама одам мегем соҳиби туҳфа меша, лекин дар изор вибор мекунем ки палибому а якташ не ячата интихоб мекунем ва мо ҳамон чиза метавонем ки тра таъмин кунем дар каналат. агар ай Россия кни ютуб брай чихе
O'zbekiston karta megirید İzmir'de mekanik сартем барои подписчик дар конкурс камера компютер мене ин конкурс бародардон ма реалӣ баъди ами гемгив иншоалло ки ма ҳастай ният дорам камера уже ози ҷамъ кардагим я 5 камера ҳастай ва кроми GoPro ё гива сар метем иншоалло ки гив бучид баъд пас раса мекунем ки подписчикон нормали активни шидан сар метем конкурсҳоро ами камерое ки ҳастан просто барои одамое ки активисти ҳастан падаркашон мекунем. Тамом бародарҷон, ма нашоти конкурс сумпум дар кор нест мада просто активни шидан бародаро ҳамин хел падаркашон мекунем камераро ба ҳамин хотир ози ма ҷамъ кесам камера ки минимум я 5-10 камера шава ақаллан ки я 10-15 одама соҳиби туҳфа кунем мешава иншоалло. Ма абишат кардам ки мекунем иншоалло. Ман қапрас бахши зиёд гум шудестанд зиёдон бародар ай комментария мегум сум метиҳад не комментариям сум наметавад бародарҷон. мавқа просмотр подписчик надорам бисёриш 1200 просмотр 61 подписчик мепардохтам видео як ташба ақаллан 30-40 просмотр мегирифт ҳозир вообще як ҳафтада 100 просмотр шидестай. ин хел аст ки агар актив нест набоша бад маводе ки дар канал дастая пашка агар интересни боша барои халқа барои тамошобинон барои подписчикта поделиться мекунанд ва дастгирӣ мекунанд леки агар дар ҳолате ки бигем неинтересни шидеста будан последни видео дар ҳамин сабаб мумкин поделиться накунанд подписчикот ва просмотр накунанд. леки ҳаракат кунем мешава ячи не ячи. агар жалоброӣ накунанд чӣ мешавад? Шумо гуфтем ки 1000 просмотр чӣ 1000 просмотр дар саъат метиҳад лек бошад агар то 10 минута бошад чӣ мешавад? ма бародар 1000 просмотр да нагуфтесам 100 000 просмотр да гуфтесам бародарҷон ки $100 метад да 100 000 просмотр. илтимос хоҳиш мекунам ҳамун гапома хушрӯ гӯш кунед. ма да 100 000 гуфтестам. як бесем бахшиш.
اگر جالب روی نکنن چی میشه؟ شما گفتین که ایراد $500 میتید لیک 10 minut باشه. اگر تو 10 minut باشه چی میشه؟ ما اینجا خود شما برادر مالید و حدیث شاید برادر باشین نمیدونم راستی خیلی کدامی نباشین ما خود شما بخشش زیاد زنگ زدن ایفیر برو من تلفن بخشش میپرسم هر یک کرد یک لحظه جواب میتون افا جان ما چی کردم اینستاگرام در ویدیویی که چی موندگیم گیو 20-21 موندگی در کامنتاری همو اینستاگرام ما سیلکاش هستیم میتونین که بدروین هموجا سیلکای اینستاگرام دا بدروین بنویسین انشالله که بخشی چی نویسین انشالله که برام آدم یفیر جوابتون میتون اگر 1000 подписчики چرا در ساعت آخی برادر جون ما سوال دا دوام با دوام همین سوالا اینا 10 یا که 20 باشی جواب دادستم چیزی که اگر 1000 подписчик چرا در ساعت گذشته باشه یعنی که گرفته باشی монетизация конечно подавать میکنی اگر که بگیم یک سال نگذشته باشه میتونی подавать کنی اگر یک سال گذشته باشه زنما با 4000 ساعتی که дополнительный باید جمع کنی موندگی لیکن یوتیوب اشیب کردگی یوتیوب قبول نمیکنه اگر در واتساپ چی گروپ دارین برای درسی بلاگری ما راستی درس موجه بود کردم یکم سزون ما چی کراچی یکم تورا بود کردم درس ما انشالله که با روزای نزدیک دیم تورا سر میتیم لیکن اوجه یکم کورس میگیم بوچی دگه برادر جون ما تمام کردم درس ما کراچی میشه روزای نزدیک با دیم کورس سر میتیم انشالله ما راستی می پروست اکتیو نیست باشین شما برادرو ما وقتی که ویدیو را کردم ووریم یا بدرین در همون چی ویدیویی که ما گفتم نم خیلی میکنیم رکلام میکنیم یا که یگان چی سر میتم پروست بدرین بنویسین یا برو اینترسوات کنین که من نشوتی چی کرده سم من نشوتی پروست تگ نمیدرم من نمبرم برم یا پروست تگ من نمیدرم دست بگم یگان کسا یا که یگان موضوع یا چی کردم پروست اگر آدمی که اینترس داشته باشم میدونم اینس حسن اون برادرایی که میدونم اینس اگه ما میشه نفهمیدم خواهش میکنم با بفهمونین просто ягон ҷои чӣ надорад просто будро бапарс ягон чӣ намекунад махмуд ҳам набоша просто як бор бапарс ки ман ашоти чӣ кардам он видеоро агар ба шарте ки по-любому медонам бисёр тамошо намекунӣ як видеоро то охира лекин агар желанит боша майли ака ма шумо бихонам гап нест братанҷон ма да уҷоли соат 10 аймода бародар молитва ҳадис ва ислом барои пул аз ютуб гузаштан вақте ки ту монетизасияда подават мекунӣ ютуб туда котароӣ мекунад дар онҷа дар вақти регистратсия кардан ту коди картата мезанӣ вақте коди картата ки задӣ ютуб бигем худаш автоматически медона коди карта ҳама чиз бигем официально ба номитаи дар карта сумта мегзарону ҳар 28
YouTube هر 28 сумта мегзарона ва ту метавонӣ ки сумта ай картат просто синима ту дастап шенемия ки масалан ту уже омӯхта мешавӣ медонӣ ки рӯзи 28 YouTube сумта мегзарона ва рӯзи 28 медонӣ картада уже сум астай. Ҷон чӣ хел видеора качествора баланд мекунӣ? Бародарҷон Сангали, ма видео чӣ хеле ки гуфтам, видео чӣ хел баланд кардани качествои видео, ма видео кардагим дар ҳамон бора бидро тамошо кӣ чӣ хеле ки аст болода 3 нуқта мечиқӣ ва пикселша баланд мекунӣ. Тамом қини надора якуч. Ма видео кардагим дар ин мавзӯ як бадро тамошо канал. Бо чизеsh нафаҳмидӣ бо навис иншоалло ҳалаш мекунем. Канала бихарӣ бо соҳибаш гирифта метавона ай даста баъди фурӯша додан. Ин хеле бародарҷон ки масалан ози ту мехарӣ ягон кас канала дар ҳолате ки ту агар дар пешаш набошӣ логин паролша прямо алаш накунӣ мумкине ки бо взлават кунад бигране ки агар ки логин паролша алаш кард дига ӯ вақте ки димбора мега бидром ошибка мета ва туда бояд дар коре ки ту доступ бити ба ӯ одама агар доступ натӣ наметавонад ромада гирифта ними қадар кор дорад. Номери WhatsApp тарои ку брат моям группада пушку. Бародарҷон, ман гуфтесам ки даст надодесам оз дани момент дим тур сар наши бо дим тур сар шавад ҳамин канал бош подписатся ва ма мегум бо реклама мекунем ва номро рамоно медроӣ. Ва ҳозир дани момент надорум бигем дарс парс нагзаштем фақат ама одамое ки гив яъне ки спонсорое ки ҳастай видеои моро монтаж кесам бигем каналошона ҷобаҷо кесам рекламашон кесам сабчество ама одамое ки ма дани момент сарпарастӣ кесан яъне ки спонсорӣ кесан ма қафои корборӣ ҳамбоим бародар. Ака да WhatsApp групп кадоме ки нестед дар группаи блогерчат телеграмда бидроин телеграмда видео гузаштам ссилкаш дар описание мондагиай ва бидроин просто так бачаҳо ҳастан ҳамҷа активни ки медонен якдигарда подписатсия мекунад агар дар кор мошон бидроин дар телеграм поиз бутем мактаб блогери ёки ссилкаш дар описание дигари видео мондагиай бидроин группа истифода барем бародаро. уже аллакай одамам намондак бародаро. саволи мада ҷавоб тест меро блогер ту чӣ нависти ки ман саволи туда ҷавоб надодам? охи ту як саволи нависта ки Google PDF Google West Washington чум чӣ нависта гира ман чӣ хел ҷавоб додам? ҳеч нанависта дига мода. канала бихарем гирифта метавонад даст я мефаҳме ки то охира тамошо намекунам. ҳамунҷа вақте ки творческий студия медрой течени чанд минута тамошо кардагиян одамо ҳамунҷа худаш нишон мета ки видео течени чанд минут тамошо кардагиян ҳафтаи гузашта ёки моҳи гузашта то чанд минути видео тамошо кардагиян ё ин моҳ то чанд минута ёки ҳар як видео да медрой ҳамунҷа худаш навистагиае ки видеоитро то чанд минутиша тамошо кардаистам. ҳамин время просмотра чӣ хел мо дида метавонем аз видеои мондагиемон? бародарҷон ма видео просмотра ма видео кардагием дар канал ва бидро ай ҳамунҷа тамошо кунед ягон қини надора ва ҳамаш обновити нафатия ки обновит баъди видео бировардани ма вале обновит накардаст YouTube метавонед ки бидроин тамошо кунед ва бинед просмотротона через Google Chrome Яндекс яъне ки через
Яндекс Алисаи сирх бародар ки давҷа ай ҳама кори осуна ранги дигар телефоно бисёр настрой кард бисёр кофтан ёқ кард ай ҳама осуна ки просто так медрой ютуб менависи ютуб главная страница менависи главный ютуб худаш там медрой ва каналат масалан агар якум бор боша ворид мекунӣ логин паролта ва канал медрой творческий студия уже полный настройка каналат чизе ки дори дар каналат просмотр минут ки дата подписация кардааст ки ая видеота чанд подписчик дар овардаги ҳамаш дар ҳамунҷа ҳастам категория мехонӣ ки чизе ки тида дар кор боша ва ҳамунҷаро зер мекунӣ медрой истифода мебарӣ карочи канали тоҷикистонро чихел тамошо кунем ай москва тв футбол бародарҷон ростӣ амиҷа бачаҳо ҳастанд тамошо мекунанд яда сайт аст ай ростӣ намедонам чия лекин охири чизоро мара ростӣ намепурсам ма дар ин мавзӯъ гем кофтком намекунам лекин ҳаст ай программое ки медрои канали тоҷикистонро тамошо мекунем барои мо охи ҳамтари чо қадар шумода важне охи ин канали ма барои блогеро ай бигем мавзӯи блогериё ки дига мавзӯъ меша хеле бигем нашоти телевизора и чизора як каси гад бо видео кунем бо хуб мешавад раҳмат бародар саломат бошӣ иншоаллоҳ ки чизе шид бо ягон нофаҳмӣ боша бародар будро дар инстаграми мо нави саволота ва ягон ошибка дошта боша каналат будро инстаграм ё телеграм фарқ надорад бинавис иншоаллоҳ ки мо ҷавоб метиҳем бародарҷон ҳай бародаро уҷа аллакай подписчикорам кам мондаста канал яъне ки кам тамошо кестан метунем мо ба фикрам ки хеле уже қариб 2 соат зиёд шид ки эфир кардастем бовар дорам ки ба саволотҳо ҷавоб гирифтем ва хай хомӯш мекунем эфира иншоаллоҳ ки бо чизеро нафаҳмиден обязательно бизоред дар инстаграми мо нависен ё ки дар телеграми мо нависен бо пасар ҳаста мекунем ки ҷавоб бидем ҳай савол надошта бошед бародаро ма бурам агар ягон саволи важм боша сразу нависен ҷавоб бидам ну ина 12 ҳай 3 минути ка хай местем 15 шава мебурем ба در ویدیو خود رکلام میمونی یا یوتیوب یا خیلی ویدیو دیلتا میگیره یا رکلام داره یا خیلیش کم برای چی خیلی او خیلی که بعضی بلوگرای هستن که خودش میگیرن اندی سوم بسیار کار کنه اوتا رکلام را تپید میکنن در ویدیوشون لیکن یوتیوب خودش کم میمونه در اول باین اخیر میزنه بسیاری وقت یوتیوب لیکن آدمایی که میخوان بسیار سوم کار کنن بعد رکلام را تپید میکنن در ویدیوشون بعد دیگه کیف نمیده که ویدیو کانال هم آدما تماشا کنی یعنی که بسیاری اندی سوم بگیریم گفته فکری подписчикош هم نمیکنن در программа دارم ما چی ما تماشا میکنم کانال فوتبال
ما این همینجا بود از که برادر همینجا دارن خیلی بدرو تلگرام کانال میگم کو تلگرام کانال دا بدرو اگر هست همین برادر که ممکن تماشا کنن همین چیزا را میپرسی بو یگون سنافم در حالتی که ما نباشیم در سوشال سایت ببریم یا ایو میپرسی ان شاء الله دستگیری میکنه برادر. مرا جواب بگو برات بعد بکش چرا جواب بگو برادر جو من گفتم که اینا برای رکلام گفته باشی ما جواب دادم اگر که سبچینی دیر اومده باشه مطلب بنویس بر تیجی فکرم که بجای علاقه سوالاتون تیار شده خواهی دیده شبانه فهمیده نبیدت نویسین زیده سر بلا باشین برادر و عدو رحمت برای که خطیمون بدین تیچنی 10 ساعت و اگر اطلاق ما یکون خطا اشته باشه همه تو بخش میپرسیم برادر و خواهش ما را بفهمین که خطا میکنیم یا که چند خشم سوال میتیم و باید جواب بتیم لیکن میشه حالت هایی که بگیم خیلی دیدین اختون که یک سوال در میفیرتی چنین 10 ساعت مینیموم 15 بار 20 بار سوال داده گیان به همین خاطر خیلی منم